igitondo cyiza abakunzi bakabumbu Talk Sport ni kwa mbere w'icyumweru tubasuhuza tubifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni umunsi w'amakuru imikino aba yabaye muri weekend, nk'abandi kumwe n'abagenzi banjye. Turaza guhera ku mugabane wa Afrika muri qualification z'ibihugu y'igikombe cya Afrika. Ku munsi w'ejo ikipe y'u Burundi yaje gutsindwa inkamba mu rugamba, yaje gutsindwa ibitego 2-0. Turaza kandi kwerekeza no ku mugabane w'u Burayi, ikipe y'Abongereza nyuma yo gutsindwa na Greece ubu ngubu ejo ku munsi yatsinze ibitego 3 byose kuri kimwe. Muri studio nk'abandi kumwe n'abagenzi banjye, bimeze bite? Je suis très bien. Combien? Dufite umwuka w'igifaransa. Comment vous allez? Sans problème. Weekend yagenze neza? Weekend yari sawa cyane. Dusuje abafana bacu batazaje kwinjira. Muze muja kwinjira yeme, muze muja mu ikanisa. Twagize ibihe byiza ejo. Ibintu byose tubihabwa n'Imana. Tuze dufana Kabumbu ariko twibuke no kuja gushima Imana. Overall cyangwa se muri rusange twagize weekend nziza cyane. Ku rundi ruhande tukaba turi kumwe na Biseta. Bimeze bite? Waramutse neza Garaga? Bimeze neza. Namahoro kweli. Iryo zina Garaga ryavuye kugira Garaga 16. Risobanura iki? Ni wa munyamakuru uza wiyemera cyane wa Liverpool, uvuga cyane afeka abakinyi bashuriye kuvuga ariko buriya Garagaje ndamukunda cyane, ariko naza pronounce abakinyi noneho k'abanyafrika y'amazina akayapronounce uburyo nyine Mbaumo. Mbasuhuza kuwa mbere, dusuhuza n'abakunzi bakabumbu Talk Sport abakomeje gukora subscribe ndetse banasharing ibiganiro tugenda dukora, biba biduha imbaraga kugira ngo dukomeze dukore. Rero kuri uyu munsi turababwira imikino y'ibihugu bya Afrika ubu ngubu nibyo biri gukina. Kuwa gatandatu ikipe y'igihugu ya Kenya yaje gutsindirwa muri Cameroon ibitego 4-1. Ni nyuma yaho ikipe ya Kenya yari yaje kubanza igitego ariko ntibyaje kuyikundira kubona amanota 3. Harambee Stars ikubitwa ibitego 4-1. Naho ikipe y'igihugu ya Benin yaje gutsinda u Rwanda ibitego byose 3-0. Naho ikipe ya South Africa yaje gutsinda ikipe ya Congo ibitego byose 5-0. Ikipe y'igihugu ya Senegal yaje gutsinda ikipe ya Malawi ibitego 4-0. Ikipe ya Mali itsinda ikipe ya Guinea Bissau igitego 1-0. Naho ikipe y'igihugu ya Angola itsinda Niger ibitego 2-0. Naho ikipe ya Comoros itsinda ikipe ya Tunisia igitego 1. Ivory Coast itsinda Sierra Leone ibitego 4-1. Na ikipe ya Guinea itsinda ikipe ya Ethiopia ibitego 4-1. Na ikipe ya Morocco itsinda Central African Republic ibitego 5-0. Na ku munsi w'ejo habaye umukino umwe, ikipe y'inkamba mu rugamba. Bisati ikipe y'inkamba mu rugamba urayizi? Inkamba mu rugamba y'abaturanyi hari hakurya. Ntago byagenze neza none kwe. Yewe ga none nyene urabona umugwi baturushije imbaraga batugandaguye kwe. Hewe none baba ibitego. Abarundi bihangane kabisa. Batsinzwe n'ikipe ya Burkina Faso ibitego 2 byose. Ejo bundi hari match bari bakinye bakubitwa 4. Bari batsinzwe ibitego 4 kandi ubwo ni matches 2 bakubiswe rwose bigendera. Matches zihari uyu munsi. Kuri uyu munsi ikipe nazo ziriko iki cyumweru na makipe abantu ngo bakumbuye Premier League. Kuri uyu munsi today ikipe
ya Harambee Stars iraza gukina n'ikipe ya Cameroon, bari buze gukinira muri Uganda. Ni nyuma y'aho ngo Kenya idafite ibibuga byemewe na FIFA, ubu ngubu bakaba burya hariho qualification nyine z'ibibuga nyine, ariko ntayo bari kubaka, ariko hari stade bari kubaka nziza kabisa. hari ya Kasarani bari kuvugurura n'indi bari kubaka, iriya bahita gutara, iriya Jazaronga nziza nyine, biriya bihugu ku rwego rwa Afurika kabisa. ubu ngubu bakaba berekeje mu gihugu cy'Ubugande, aho bari buze gukina n'ikipe ya Cameroon, naho ikipe ya Gambia iraza gukina na Madagascar, naho ikipe ya Liberia iraza gukina na Equatorial Guinea, naho za Zimbabwe iraza gukina na Namibia, naho Togo iraza gukina na Algeria, Eswatini iraza gukina na Mozambique, South Sudan iraza gukina na The Cranes. Urayizi? The Cranes. Uganda Cranes. Ikipe ya Uganda, naho ikipe ya Sudan iraza gukina na Ghana, naho Malawi iraza gukina na Senegal, naho Chad iraza gukina na Zambia, naho Lesotho iraza gukina na Gabon, Tanzania iraza gukina na DR Congo. Tanzania iraza gukina na DRC, mu Kinyamurenge, ikipe y'igihugu Republique du Congo. Naho ikipe y'Amavubi, vuga ngo Ivubi, ku munsi w'ejo bazaba bakiriye ikipe y'igihugu ya Benin, naho ikipe ya Mauritius izakira ikipe ya Egypt, naho Botswana izakina na Cape Verde siko babita, naho Nigeria izakina na Angola, naho Sierra Leone na Ivory Coast, Guinea Bissau na Mali, naho Congo izakina na South Africa, Central African Republic na Morocco, Libya na Nigeria, na Ethiopia na Guinea, na Comoros izakina na Tunisia. Twerekeje ku mugabane w'Uburayi, match nazo zari zakomeje. Ni posho n'abaje gupiga nje n'ikinyamurenge kabisa. Hanyuma Croatia yari yakiriye Scotland, hanyuma Croatia iza kuraza ibirazo biri kuri kimwe. Poland yari yakiriye Portugal yaba CR7, Portugal irimo abastare benshi. Cristiano akomeje gushiraho agahigo kugeza ubu ndake gafite ibitego 906. baje kuraza Poland ibirazo 3-1. hanyuma Serbia yari yakiye Swaziland, Serbia yaba Mitrovic iza kuraza ibirazo 2-0. Spain cyangwa se Espagne iza kuraza Denmark ikirazo 1-0. hanyuma reka turebe niringa naho match zagiye ziba. Finland yari yakiriye Abongereza baza kubaraza 3-1. Greece igihugu gikomeje gutungurana cyaje gutsinda Ireland 2-0. hanyuma Kazakhstan yaje gutsindwa na Slovenia 1. makuru ku Norway na Erling Haaland, Austria yabana Tovic yarayi bakoreye ibintu bitari byiza, yaje kubaraza ibirazo 5-1. Armenia yari yakiriye North Macedonia iza kubaraza ibirazo 2-0. Iceland iza kunganya na Latvia 1-1. nizo match zari zihari, wenda twababwira match zihari uyu munsi kugira ngo abantu babetinga. Match ikomeye cyane ku isaha y'isa 3:45 ababirigi barabakiriye Abafaransa, ibihugu bibiri bivuga igifaransa. Comment ça va? Abataliyani barabakiriye Israel, ikipe yo kwa Yesu kabisa, ndi dukoze isoni. Bosnia
iraba yakiriye Hungary. German match zirakomeza uyu munsi wa mugabo we. German iraba yakiriye abaholande, match ikomeye. Georgia iraza kwakira Albania. Ukraine iraza kwakira iki gihugu ni ikihe my friend? abayita Chechia. Chechia. Niyo yari Republika Czech Republic. ubwo niyo ni Chechia, mbega Chechia. Ejo nabwo hari match zihari. Poland izakira Croatia, Scotland yakire Portugal, Espagne yakire Serbia, Swaziland yakire Denmark, Kosovo yakire my friend Kosovo yakire Cyprus. ni Cyprus ndakuraye. Bypass. Yes. Hanyuma bari bakomeje nabo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, bari mu mikino ya World Cup qualifiers. Match zari zihari kuva kwa gatandatu, hari match imwe, hari match ya Peru yabashe gukina na Uruguay. Hanyuma kwa gatanu hari habanje match ya Brazil, ba Peru baje gutsinda kimwe Uruguay. Hanyuma Chile iza gutsindwa na Brazil 2-1. Hanyuma kandi Bolivia baje gutsinda Colombia 1-0, mu gihe Ecuador yaba Caicedo baje kuba banganya na Paraguay. Match yindi yatunguranye no kunganya kwa Venezuela na Argentina. Bari muri piscine. Zamaze ari muri icyo kibuga. Muri Argentina na Venezuela harimo amagate y'ubugo. Bari boze kabisa. Nizo match zabashije kubaho hakurya ku mugabane wa Amerika. Yes. Abakoze bagenzi banjye nta zihari, bari muri World Cup qualifiers. Izo nizo match zari ziriho muri weekend. Results kuri uyu munsi rero Kabumbu Talk Sport twabazaniye ya matike y'umukutano. Amatike y'umukutano ngaya hano dufiteho basha mwaguza yangahe mwe? Mwaguza ya 2. Yagenze abandi kumwe na madame kabisa yakuba. Dufite itike ya 500. VIP. Ni VIP ya 500. Ko na mahera make ye. Na mahera make rwose. Dufite ni igihumbi kandi bereke neza. Ko ndabona mwaranze kutubwira direct gusa ko ari ubusa. Ariko nta fara. Tazo 500. Ni igihumbi ngiha. VIP. Ni igihumbi. Zaniye aba madame, nje na madame n'umwana. Igihumbi 500. Iyo ni ya kapo kabisa. Jiste gozo yazana n'umwana mu masayi wakagiye do kabisa witwa Olelenko. Ni ya sponsor. Ibihumbi 2. Ibihumbi 2 ngi. Amatike rero mwayasanga hano ku Kabumbu Talk Sport. Aba basore namwe mufata izanyusha. Twarazisha izacu zirahari kabisa. Gana kagahereze bazoba bafunza amashuri. Ngaye matike hano mushaka bayashaka nabo wayasanga hano ku Kabumbu Talk Sport. Nabyo birakwiye. Tunyarukiye kandi mu makuru ari kugenda vuba n'itangwa rya Ballon d'Or, aho rutayiza mu kipe ya Real Madrid Vinicius Junior. Ese kuri ubu Vinicius Junior murabona iriya Ballon d'Or arayikwiriye, bayimuhe irajahe? Justin iyo mugabo ndabizi no mupingaje iyo ibintu byose bihusiana na Real azama azegereza umutima cyane. Ariko kandi mu byukuri Vinicius abita Vinicius Junior umugabo kabisa umutekinisiye. Discipline ni kimwe no gubuza azakabumbu ni ikindi. Vinicius Junior mu byukuri turetse ibintu bya emotion na fanatisme yarakoze umwaka ushize w'imikino. Uyu mwaka nta kintu aratwereka, ntago twabihisha,
ariko umwaka ushize Imikino ubundi umukinnyi umurebera muri match zikomeye twamubonye mu majoro bakina na za Bayern twagiye tumubona finale bakina na Dortmund n'umukinnyi na za finale zose zijya batsindaga za Liverpool zaki wasangaga ariwe watsinze mbese ni wa mukinnyi uzi ugaragara mu match akomeye bitandukanye cyane n'abandi bakinnyi uzusanga agaragara ku match yoroheje udukipe tworoheje umukinnyi ubundi karite umukinnyi uri ku rwego uri class umubonera kuri match zikomeye mu byukuri yarakoze cyane batwaye La Liga batwaye Champions League batwaye ibikombe byinshi kandi hose yari afitemo contribution nyinshi ibitego byinshi bya Jude Bellingham akenshi wasangaga ama assist ari outfoot imwe yamuhaye kuri match ya Girona avuga ati kabisa umuhungu aba Brazil nanone iyo batigize nabi ari ukuntu bazatangaga pass kagenda kweri kabisa ninkindi pass irya Yamare yahaye yayindi data ni Rafinha mu byukuri all in all yarakoze kabisa ahita ngo ni outfoot nkiza Luka Modric reka kuri musaza na Nicolas mu byukuri Tatua na kicheko baba mu byukuri Vinicius Junior no mukinnyi mwiza yarabikoreye gusa hazabaho amanota votes zizaba zegeranye Rodri yarakoze Lautaro Martinez mu byukuri ariko ubundi bikombe nibyo bivuga hariya bikombe nibyo bivuga na contribution yawe ubundi n'abantu n'abantu batatu kabisa boyihatanira umuntu bita Rodri umuntu bita Vini n'umuntu bita Lautaro Martinez ndi numva ba Bellingham kandi gukugera finale kananirwa gufasha igihugu shaka Ballon d'Or ni nabwo akiza muri ne wagifashije Vini okay Vini yarakoze uri kumva muri La Liga ntibatwaye La Liga arongera atwara Champions League aranatsinda finale nuko ni include muri Real ariko tuvugisha ukuri iminsi Vini amaze oya iminsi rekana n'ibitego byinshi none se ushatse kumbwira ko ninde wabaye top scorer muri UEFA muri Champions League ariko ntabwo ari Vinicius asha kuba ari nkaba Harry Kane we tuvuge urugero ni Harry Kane kubera ko batamuzanyemo kandi ari top scorer ubundi bareba none no gutwara Bundesliga none bareba umusaruro w'umuntu ku giti kiwe kwanza uyu muntu yafashe afite amanota menshi muri UEFA ni hatagiye performing ariko muri La Liga yari second top scorer ni wari wa kabiri mu bitego byinshi demi finale Bellingham yaratsinze kuri Bayern ntabwo yatsinze yaratsinze kuri finale yaratsinze Vini ni watsinze urumva ariko Vini yaranakoze yarakoze i Ballon d'Or arayikwiriye kabisa kubera ko Vinicius niwe wagaragaje ariko biriya biboro ariko ikindi nibaza ko Rodri yatwaye ntuze Euro atwara Premier League iwe muramuvuga iki kandi nawe tubona yarakoze muri Man City nubwo atatsinze ibitego byinshi rero bagiye gutanga Ballon d'Or nigeze gukurikirana boro baza bavuga bagendera ku manota cyangwa amasezo nyine ku buryo umukinnyi yitwaye neza muri season bagiye bakina uribuka ubwo Bellingham uribuka nka Manuel Neuer batwara igikombe World Cup 2014 no kuri liste ya top scorer y'abantu batatu ntabwo yagaragayemo ugasanga rero hariyo Cristiano Ronaldo uburyo Messi na Ronaldo baza muri batatu ba mbere ni ya masezo bagiye bakina kandi ubona ko ku rwego rwabo ibitego uzusanga rimwe nko mu Barabu CR7 niwe top scorer ikipe y'igihugu yiwe niwe captain niwe bagenderaho ubundi biba binagoye umuntu utari forward kugira ngo utware Ballon d'Or abe bigoye nta assist nta bitego byinshi okay Modric contribution ye ibigaragara yabonaga Messi na Cristiano n'abantu batari ama assist arakoraga Modric kandi mu creativity
afite mu kibuga bari bahanganye kuri Ballon d'Or. yarahanganye na Cristiano yari yatwaye ibikombe byose muri Real Madrid ari top scorer wa Champions League yari afite ibitego hafi 70 na ibintu byatangaje abantu gusa ikintu cyafashije Modric ni iriya kugera finale na Croatia kandi muri rusange nta mahirwe bahezaga Croatia arabaheka bageza finale nka captain kandi yagiye akatsinda ibitego muragenda mubyibuka bakina na Baraktic ari ibitego bagiye batsinda bagenda berimina ibihugu bikomeza Espagne mu byukuri nicyo mbona cyamuhesheje ayo mahirwe yo kuba yatwara Ballon d'Or ariko biba bigoye cyane mu mediateur kuba watwara Ballon d'Or biragoye nta assist za Rodri nabashaje gutyo naje ninka Neymar wabonye cyagiye Iniesta na Xavi na Messi 2010 ariko iriya ndamona yari ya Iniesta Iniesta yari yatwaye ibikombe byose na Barcelona kandi bari kumwe na Messi aramare atwara Lewandowski yahuye na corona yahuye n'urufa gusenya tibayitanga nukuvuga ngo finale ya y'ikisi Iniesta cyagitego yatsinze muri Afrika y'Epfo mari cyari guhita kimuhesha Ballon d'Or kubera ko nubundi nivyo bagendeyeho kuri Modric kubarageje finale muri kumwe na Messi hariya ni kibazo nyine ni kwa kundi Neymar yakoraga cyane ugasanga baheza Messi nka 2015 Messi yaravunitse amezi 2 Neymar yamayogosha umusatsi abati none ibintu za Brazil ndareka mbireke mbishire ku ruhande kino umupira wanje akina kabumbo yatsinze ibitego niba 15 kuva Messi adahari ariko agarutse nyine 2015 bamubaheza Ballon d'Or Messi batwara na Champions League ku bwa Enrique ariko nje ku bwanje mbona uri amupfurera yikwiriye Vinicius nubwo titwaye neza mu ikipe y'igihugu ariko yarakoze yarakoze gusa nyine abari ronda ruhu mu bazungu byagutangaza cyane ubonye bayimwimye kubu ngubu noneho ikinyamakuru France Football niho gifite mamlaka nyine yo gutanga iriya nozo ubundi yari mu maboko ya FIFA none bagafatanya na France Football ariko kuri ubu France Football niyo yatangije niba ndi bayimuhaye ni FIFA oya ni France Football nisigaye gitanga tugena ku musozo tunyure gato ku ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kuri ubu iri mu guhindura abatoza nabo ni nko kuja muri caguwa ubu ngubu abasore bayo bakomeje kwitwara neza nubwo atari cyane nyuma yo gutsindwa na Grace ninjoro batsinze ibitego 3 ariko se abafana basigaye bibaza ese ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kugira squad nkiri y'abana generation ikiri ntoya ariko umusaruro wayo waranze se ubona bipfira ese ubona niki abaguhishwa makuru ko Tuchel ashobora gufata iriya kipe byiza cyangwa ni Tuchel no mutoza mwiza Tuchel no mutoza mwiza kandi azi gutwara ibikombe niba abatoza niba mutoza utazana ngo ni wa projet y'igihe kirekire wa mutoza uzana bisetsa arabizi cyane wa mutoza uzana ibintu byanze akamagira gutya agafatiraho byangiye nyine akamagwesha igikombe yarangiza mukamwiruka akama yigendera nta bintu za projet zazindi ngo y'imyaka 10 nkabira byamani ako nabonye kara gasaza k'Ubwongereza kavuze ngo ari hariya kandi ari ready ko ashobora kuzitwara Luis Castro ngo ashobora kuzitwara ubu muto utsindwa na Grace bakamukubita nani comeback Grace irakomeye Grace na squad y'Ubwongereza bundi Ubwongereza bagira abakinnyi benshi beza ugasanga niba ari ukubura amahitamo ni nka kwa kundi PSG yari yuzuye ku bwa Pochettino bafite Neymar bafite Messi bafite Mbappe bafite ba Cavani bafite ba Di Maria ba Draxler ba Verratti abakinnyi bose buze squad ariko biramunanira Pochettino baramwirukana icyo gihe nukuri sometimes ujya usanga squad abakinnyi benshi beza bashobora kuba batuma utegira umusaruro kubera ko buri wese abashaka kwigaragaza buri wese abayumva ari we mu star ugasanga nta teamwork ihari hagati mu ikipe ugasanga rimwe na rimwe bituma ikipe igira umusaruro mukeya naho
Tusheri bamubonye ni umutoza mwiza arashobora kubabyaza umusaruro gusa n'umukinyi n'umutoza uzufavoriza sometimes abakinyi bamwe muzamubibagirwa mu kibuga mwame mubona abandi batagize badasanzwe mu kiza ciwe ntakamenya nazokoresha urabona Southgate ubushize kandi n'umukinyi uzu discipline abakinyi cyane watsinze ibitego 20 muri sezo ukazana abakinyi baranga yari yazanye Wilson wa Newcastle asiga Solanke asiga ba Rashford bari bagiranye byari byanze nukuvuga ngo navuga ko Tusheri ashobora kuba yafasha ubwongereza abakinyi ba ubwongereza nta discipline bagira ni media yabo gusizi bubararaho ariko ni discipline baheruka kubwa Fabio Capello nibwo bagize kubwaba nabo ahubwo nabonye ejo ndi Southgate man yari mu bantu oya bari bamushaka uri kumva aravuga ngo bya bindi babandika kugira ngo bacuruzwe ubwiwe yaravuze ngo afite kurukunda umwaka umwe uri kumva baza tukase yararushe nyine yakoze zaranze none siyo bananiwe ntuzi uruhanye nyine uruha wakoze yarakoze yageze finali zose finali zutsindwa ndakintu wakoze uko takintu wakoze umusaruro wo muri izo finali n'uwo ashobora kuba arushijwe bitewe n'amagambo y'abantu wenda yararuhijwe na media ni Ten Hag ameze neza none ari mu gutera imbabazi te mu by'ukuri navuga ko Tusheri ni umutoza mwiza ashobora kuzaba discipline bakaja ku murongo ahubwo mani bari guhinduranya n'ubwongereza mukaba Ten Hag hanyuma bakaba Southgate ariko Ten Hag none bajana niba yobohereza muri Afrika ubwongereza ndagira ko amubwohereza gukina n'u Rwanda Southgate ari umunyakenya yerutse kumbwira ngo mani ni mutareba neza ngo muzoje muri championship ngo nabwo ndi munanirwa ngo bajane muri Ligue 1 byoshoboka cyane ubonye ikipe ya Sunderland Stoke City ziraza Queen's Park Rangers za Swansea ziri City iri zaragiye ziri mu cya gatatu kwanza Stoke iri mu cya gatatu Ten Hag ngo niwe mugamba biti ngo bafite kumwongera contract y'imyaka 10 ngo mushaka kumwirukana none ko ngo azobesha ibintu byiza contract y'imyaka 10 ako ngo yaravuze ngo akore ngo ashaka kumango contract y'imyaka 10 ngo akore yitonze none nta gihunga ngo afite contract yihagije ni kazakaye mu by'ukuri ubwongereza narwo bumaze iminsi buri mu bihe bibi bunyotera igikombe kuva gusa apara ngo kuva bamaze imyaka 60 badatwara igikombe bagitwaye muri 62 urikumva ahubwo ikintu cyiza nyine kizofasha abongereza ni ugushaka umuntu utari umwongereza wa muntu uzana gusa numvise bigeze kuvuga ko bari barindiriye kuri Guardiola bikise Guardiola contrat irashira yisezonira habe nubwo yoshira uriya ntago azora gutoza ikipe y'igihugu ya ntuza ariko aravamo uriya nubona agiye gutoza muri Man City aravamo nava muri Man City azotoza hagati ya Espagne cyangwa Barcelona uriya nteje mu Bwongereza arabizi cyangwa Brazil kubera ko arabiza abongereza n'abantu bari discipline ta kintu kiwe bazabigeza uri kumva ariko Tuchel ikiza ciwe hari bamwe nyirata ku ruhande ariko abandi uri bukaza muri Chelsea Lampard yagusaba kinyi ananiga kubakoresha ze ajana ibikombe nimba ari bitatu Super Cup UEFA Champions League World Cup arabitwara uri kumva nyine cyakibazo cya Chelsea kutihanganira abatoza kutamuha igihe ayo makuru wo yabaza Pota bunyira cyari umushahara wa Chelsea ariko mu byukuri abongereza barimo kutubesha bafite abakinyi beza kandi bato bokora ibintu byiza niba twarabonye umutozo yitwa Scaloni wa Argentine yaraje mu byukuri yakiniye ni equipe yakiniye ni Mallorca yakiniye sinzi kipe yo muri Espagne oya ni Mallorca yakiniye araza abantu benshi ntabari bamuzi afata Argentine irimo ba Messi ba kapiteni Messi aramwubaha aramwumvira n'abandi bakinyi kandi nawe n'umuja mukiri mutoya
yabaheshe igikombe cy'isi yabaheshe ese Copa America nimwe abaheshe ariko si zibiri ende zibiri abaheshe Copa n'igikombe cy'isi bahuye n'abataliyani ese Tucheri we murabona kweri ubwongereza bizavamo Hongereza bashira ku murongo. Tucheri wabonye ukuntu yaje muri Chelsea agaba Tucheri ntagakunda imikino. nta pi kandi generation y'abongereza bafite taranuko se ahubwo igitangaje nta nimero 2 ndango bafite ni 2 cyangwa ni 3 nimero 3 ndaye bafite